kwa 25 October 1918 kwa Chirumanzu kwa Holy Cross Mission ene mRoma kwa izozo machechi esa kanga chirunga ya mushele. Dumelang baretsi le babogedi Afrika ya rona Afrika ke ka boitumelo bo bogolo thata go le botsa ka ga motlhanka wa modimo Paul Mamvura Mwazha yo o tshwarang kgolo le bothataru 106 years old ka tjeko. Ke re ke ka lethabo le legolo go akaletsa motlhanka wa modimo matsatsi a botshelo a le a mantsi le mme o itekanetseng. Motlhanka wa modimo wa Afrika ke moeteledipele wa kereke ya the African Apostolic Church. Jaanong ke tlile go le buisetsa ka botshelo ba gagwe go simolola ka ngwaga wa 1918 go fitlhela ka 1940. Tsa botshelo jwa Paul Mamvura Mwazha. Motlhanka wa modimo wa Afrika o belegwe ka ngwaga wa 1918 25 Dipalane mo Holy Cross Mission kwa Chirumanzu District, Zimbabwe. Mmagagwe Masaramina o mo tseile leina Mamvura se se rayang metsi. Gape morago ga matsatsinyana a botsalo jwa gagwe o ne a lwala ka bolwetse ba influenza ebe a tlhokofala. Mmagagwe o ne a tsaya setopo a ya kwa ntlong ya Yabe, a Roman Catholic elder, gore ba mo kolobetse fa e ne e le molao wa maroma gore ba mo kolobetse fa e ne e le molao wa baroma gore fa motho a tlhokofetse e se a kolobetse o kolobetswa pele morago o ya phitlhong. Jaanong re Father Schmidt o ne a tsaya setopo sa Mamvura a se tsaya leina Paulo. O ne a re, Paulo ya go kolobetsa ka leina la Yabe le la Morwa le ka moya o halalelang. Amen. Gape morago ga kolobetso eo o ne a tsoga a lla jaaka ngwana o monnyane. Batho botlhe ba ba neng ba le mo ntlong ya Yabe ba ne ba tshwarwa ke moya o halalelang ba re ka lentswe la kodimo ba re, ngwana o tsoseditswe tiro hararo. Morago ga leso la gagwe Joseph Mugobera Mwazha ba ne ba thuta kwa ba neng ba nna teng ba ya go nna ka Kwenda Njanja mo Cheta District, Chirumanzu in Zimbabwe. Ka ngwaga wa 1929 le 1930 malome wa gagwe o ne a mo ruta go rapela thapelo ya raetso yo kwa legodimong. Ba ne ba rapela thapelo ena mo mosong motshegare le bosigo e ne e le thapelo ya bona ya metlha le metlha. Ka nako eo o ne a simolola go itse modimo jaaka rra gagwe yo kwa legodimong le Jesu e le mopholosi wa gagwe. Ka ngwaga wa 1931 o ne a simolola go tsena sekolo kwa Mashauri Methodist kwa Mashauri District kwa Chivu. Ka nako eo lerato la morena le ne le mo tshwara thata ka lethabo ka mo pelong ya gagwe. O ne a re fa a le mo tseleng a ya sekolong o ne a gopola ka lerato la morena Jesu gore o mo setse mo sefapanong ebe a simolola go ntsha dikeledi ebe a ithaopa ka tsela a ya go khobama a rapela modimo. Le fa a le mo sekolong ga ka gopola ka ga morena Jesu dikeledi di ne di tlala mo sefatlhong sa gagwe ebe a kopele morutabana go ya kwa ntle go ya go rapela. Ka ngwaga wa 1932 o ne a simolola Sabi. Ka ngwaga wa 1933 a dira Standard 1. Modimo o mo file tumelo go diragetse yana o kopetse mmagagwe madi a go reka jeresi ya sekolo 2 in 6 kgotsa 25 cents ka ditšhelete tsa kgale. Mme wa gagwe o ne a hana. O ne a ya morago ga ntlo a ya go khobama a rapela modimo a re, modimo ko wena rre wa ka mo lefatsheng o motsele. Jaanong ke kopa gore o tsene ka mo pelong ya mmaka o a nkopele botlhoko a mphe madi a go ya go reka jeresi ya sekolo.
modimo o ne a araba thapelo ya gagwe ka bonako e be a utlwa mmaagwe a mmitsa a re, Mamvura, e tla o ye sedibeng o ye go kga metsi kwa sedibeng, o tle go tsaya madi a gago a jeresi o fa ba gushi a go rekele jeresi kwa Harare. O ne a tsaya nkgo ya gagwe ka bonako e be a tsamaya a ya sedibeng go kga metsi. Go simolola letsatsi leo tumelo ya gago e ne ya gola mo modimong. 1934 o ne a dira standard 1. Modimo o ne a bontsha mmele wa gagwe wa ko legodimong. Ka ngwaga yo o ne a kopela modimo gore ngwaga o tlang gore a kgone go tsena sekolo. Fa mo sekolo sena a se tsenang go ne go sena standard 4 e be modimo a mo araba a o tlo tsamaya. Ka ngwaga wa 1935 o ne a dira standard 3 ya gagwe kwa Kwenda Mission. O ne a se falole ditlhatlhobo tsa gagwe tsa mogare ga ngwaga, mme a ya dithabeng a kopela modimo gore modimo a bofe botlhale gore a kgone go falola dithuto tsa gagwe mo bofelong jwa ngwaga. E rile fa ngwaga o fela e be a tswa ka 50/50 e le number 1 mo sekolong sena a se tsena sa Kwenda Mission. O ne a dira dithuto tsa gagwe tsa boruti kwa Howard Institute go simolola ka ngwaga wa 1937 go fitlhelela 1940. O ne a tsena Howard Institute. E rile a tsena mo Howard Institute e be a rapela modimo a mo botsa ka gore o fitlhile kwa Howard Institute o kopa modimo a be le ena. Ka ngwaga wa 1940 mo gare ga ngwaga a le mo dithutong tsa bofelo jwa ngwaga, Morena Jesu o ne a ipontsha mo pontshong e be a bona go kwetswe go agiwa ga Africa entšhwa, Recreation of Africa, e be go a tima jaaka bapostore ba Jesu, kopano ya bapostore ba Afrika. Re lakaletsa motlhanka wa modimo Paul Mamvura Mwazha matsatsi a mantsi a botshelo le mmele o itekanetseng. Re re Africa forward, never backward. Ke nna ngwana lena Tshakalolo.